I pozdrav svima ljudi. Evo nas u epizodi Brawl Stars. Danas uzimamo Creature of the Night. Mislio sam da ćemo u toku epizode da uradimo. Ja sad deš tako ko sam sreće. No yes, tu title. Creature of the Night. Title Creature of the Night. Creature of the Night. Da ćemo pozovemo nekog prijatelja. Ja sad kod se javio se. Sad igramo Lua. Igrat ćemo Lua. Ne, znam koga ćemo igramo. Igrat ćemo Otis. Da vidite što mi piše ispod imena. Creature of the Night. Kad vidi Creature of the Night ima se šlogira. Ovo je koča. Ovo je najveći prijatelj. Ima da ga posto pitam za rad. Ej, odašao ja. Dobro, bio sam Brock. A nikad se igra s Brockom. Ko zna da vas igra s Brockom, nek napišu u komentaru. Kako je to bot? Šalim se. Meni je Brock stranjan. Nisam mu direktan napad. Jedan. Ne se. Ne ljutim se ja. Kad se baš ljuti. Basket Brawl. I igrači u Edgara. Krova. Da uzmem Edgara. Uzmem Edgara, siso. Edgar. Što si ti meni zabiraš? Ali ja ne verujem. Creature of the Night. Dasher Destroy. Znate kako kaže ovaj Mortis koji ima Ashov. Ashov Destroy. Moja hora. I gle, jeste vidjeli ovo? Znači bot. Za mene se ljudi ja zbog nekog pobijam trofeje. Budem došao i budem mi srati. I gledajte kill. Ubijem Spajka s krovom. Svi hashtag krov u komentar. Ima Creature of the Night. Autobot. Pa igra Creature of the Night. I Dasher. Bravo, majstore. Ništa, ćao. Ništa, ćao sa njim. Nerviram se, nije fun game. No fajn. Idem ja da ga izbacim. To, majstore. Ako mene treba iskoristim nešto, hoću. A botaraj. Nema ruke. Nema ruke. Moram da ga posle ovoga ga zovem na Discord da ga pitam šta mislim o ovom Creature of the Nightu. I vi ćete da čujete reakciju. Creature of the Night.
Učio sam se ja majke mi dok riče rognajta. I još ću luzam. To sam na hajta. Ovako. Ti tu. Tamo. Dobro je. Koju mi je best mythic? Sve u komentar. Da, šta je ovo rat? Ništa, luzali smo više partije. Idemo zabimo tog druga. Gdje mi je Discord? Nema mi Discorda. Evo mi ga Discord. Sad kad ga budemo... Neće mi što... Evo ga. Zove ga. Baj. Zovem ga preko Discorda. Sad da li će se javi? Javi se! Neće se javi. Ovaj krkitajući bajac se javi. Ništa. Nigdje se javio krkitajući bajac. Ništa, valjda se vidi video i da mi se kaže. I to bi bilo to. I ćao.